Hello guys, tunia extension code socket gile switch kat in sim liu in keo kan en sponsor in ichi hi atil ngai cha ho hi in ichi la box in ichi box si in at home diu cha ho socket switch ho in to diu in ichi hi la socket hi in switch 3 pin chule wire bang cha extension code chu in sim diu in ichi at home na dinga ho socket ato hi la ding ichi to ki to chana ho measurement la chilai chu at phone ding chu pa le cha ho tu lut ki ding hi socket the switch ho asai si ti cha ya measurement ni bol chai pha le ichi i measurement bol na ho chem cha ham hi lo le plate khana tha ding hi ichi ya pha le din chang ta ngai ko te ki su khana te jong hi je chun ya cha cha le socket le switch ho chu lu tu hinam akito ha le kil cha le de ma bola su ma kil obon chi ga ikil chai pha le ma wire iti chi de am chi ba chu step step ma intro ki dio ichi step ni ju ya chu I chal di ji chun step ki si oi ta mi so a ve de ki tiam pe wiring hi dei dan dana bol te hi wangin tin step khana ka sin nga chu bang bol ni hi je chun apam socket post apam si se a first step ma ka hin join ni socket post apam si se connect ni hi step ma hi le post lang khat awong si chu connect ki ni main wire te ni hi switch apos lang khat pa to socket na red wire chi lang khat pa hi join de hi in chi red wire left lang le right lang a post khat num hi I dei na pina join the hi wanga a diagram ma ka ji banga chu left lang socket san pa hi tlai kan join ni main wire then it's 2 pin hello 3 pin to so to I let to step the
wire nang ma dei dan ta achom le asaw na dei dung zuya nang man mikitu the hi video ai hin sim extension kun hi sponsor able pinu pi de gitin abana hin sim du extension kol ho jong hi chi channel hi ahung machal thea hi la giveaway ang bol di gitin hi je chun loila pai hon nei support jing vel lang comment a feedback hon nei pi vel lang share subscribe thon lo wa nei bol pi di vin kong tawi ka ki pa e